Mommy Mompine. Yankopo yɛda wase. Ɛna nwumere yi sabi ayɛ open anam wado yɛ to me so. Awurade nanso so wode aka yɛn nkwa ho. Yɛkɔda yɛwuyi a ka yituma efirefira nkurɔfoɔ no nke yɛ de afra mu bi. Awurade behwɛ nkwankyɛn sabi wɔti adi asama no wanasa sieyɛ abembɛn nkwankyɛn na yɛde cement ne concrete atintim yɛ yɔnko nipa bi so. Obushisa asase ehuna mane no. Amehwe se yɛn kokora ni edi akɔne aba mfana ma we fa yɛ ho. Awurade ale ka se enye ya ho ode ona enyansa wadom ntra. Me pompo ya sabre me stress sa azumo ya odi ehu ye bɔbɔ nipa bebre so be kai. Sa omo mo asesa asase aso no Awurade ye de atiase no nke so mbɔ nkyɛ wɔ mo. Wo heda ebie esamambom to nkwankyɛn. Se cars omo mo de cars fa ho omo mo nam fam omo mo ti cars ahodo mo ne moving vehicles ahodo mo no omo nhwe nkwanche ho fa nhie nyansa ti asie bia no Awurade wo de to ahemfo koma so se omo mabie ne nkwanche na nipa etwam no omo nhwe daache omo wieye no mo fa nhie nyansa omo nyane na to wo Yesu na daache omo de to omo nipa wiade ba pro na nipa na pia ko gina Yesu onim okubu akonta papa ma no wonya ba bia tradache Awurade pa nyansa nto nipa dwene mu nne no wadom nya kasemu obi bia sa da be yankodim de be ye obi bia bia me da wase tawtie me o Jesus Christ to dimunti amen di asemi Yohania Matthew asempa etimiensa Matthew asempa etimiensa ntichemu baako ekosi enson die niye minim sɛ na minwie Yankopɔn yɛ adom akyire mɛba bɛto aso Yohane suboni kasayo Matthew chapter 3 ho papa na papa no pɛso bia nsɛm bi anim atudwa na obi ahu de eba ti asɛm Matthew chapter 3 verse 1 to 7 wɔsena ɛnanum no Yohane suboni no aba bɛka asɛm yidi asra so sɛ mo nsakira magan Yesu so bae Matthew chapter 4 verse 17 mo nsakira magan asmafo nyimatim yensa temu don kono mo nsakira magan ti so Yankopɔn nkurɔfoɔ no tra radio so ana mo tra TV so ana mo gyina bonten no mo kasa wo hu sɛ obo yɛ nyame nkurɔfoɔ adifo atofo no when na ya wo fo nya asɛm a Yesu de so mo so mo nkɔka no wo ba ya na me sɛ Awurade be tia obo ka makoma wo bo difo ne Kristo so ma din tese no obi ba wo nkyɛse sɔfo na wa mfa akwankyerɛ bi wa nkyerɛ na bia bi nyanka ma di so nkɔya nipa no he wani saa wonim sɛ wo sɔfo no mene hwɛ making kakona sababa da bi ikasa kyerɛ yɛ nuanom asɔfo sɛ kwaya afa so wo ti wo sɔfo no be very careful because of how who need that konto fo mo manum wɔ se nyire ko pie atam wa kono nanim ya wodi nipa bi ayɛ no you are going to give account on that hwɛ dabro ka so be fa nwadi wo ya bubu grofa fa so akɔ na neso nipa mpa Kristo akyira pointi papa ni mu ya ne di abreche toilet ne de sai wa hwe nyam sɛ de sitie patent takra ne he okotu wa pu Yesu njo sɛ wadane bibi na wiase ti asɛm a yɛka no yi wiase yɛ duru mu this time no ahomone yɛ bu mma ti wo sɛ wunya bambo the baby a wo pɛ bambo no so be very careful o ya wo ti akɔsa to nya ma ne apapa ne abosom ase ba be hu awie yɛ ne wase ko Yankopɔn sɛ wo mo som abosom no bi tia wo mo so ka efra won totoaso de di kan so kopema won totoaso nan so ti papa wo tu nuro ne abosom en sorry ahodo bi so yɛ statues monuments nipa suit image bi sisi sorry dem ho am yɛ koto wo mo ukɔ esa do so babo se enkoto sorry nyame foforo bia sɛ Yankopɔn sɛ so anani suso anase adwini bi sɛ so anase anema no ya ire sɛ nyame nya enkoto ho ensɔre sa de no ensɔre bi ya de bebre nim sɛ de cross tu ko mu a na ye hu cross no na ye hu ne sɛ o ye Yesu dia ye Yesu nko na hu asɛnua so hwɛ krofo a obo no ni babo na betimi edi we no dada obo ye Yesu nko na hu kromfo bi ehu asɛnua so wudi ni bi nso so ehu asɛnua so Yesu na sɛ obo mfimfiri
enti cross ne da ko mu no ebetima be kromfo ne de ne bia usuba na ebi ehuru so ye Yesu bia we are cross da ko mu so ya kromfo that means a kromfo no cross da ko mu tinya sa de cross tu ko mu aye hu aye so ye Yesu bia ebia na wudini no wanyin se ye to enso cross da ko mu na urade beba sha na brado nim sa wodi sa de mo waji kan ho bugu nsa yesi Robert bi ni atwetwere ni bi aguso bi ade ni ba bi agugu ye kom da Robert nim sa we no no na kire se obi e Kristo ni obobo papa e woni be kaguso Satan ya ni Peter ni James John ba tell bi oni Matthew no no se na we bi di da obo nsa e na so fo do bi ada ni Kristo sum sa bosom dia ukodi anfa bibi ama wa ancha wo sa da se antu komu anamwase anankose so nya ase na bibi sa yenim sa wo so fo no mere ti asani Yohane suboni abensa kira wo nsam wo ka Yesu abensa kira wo nsam wo ka esu afana abensa kira wo nsam wo ka enti se nipa na wo ka san so firi Yesu obehu na firi ni preaching mu kromfo bia be gu studio so hani padre awurade be ba beto ni power na me ya na me nya boafo be boa me aka no kore no asofo no be pria dani wo nsam e de na ensam hunu bi so munko kan bi nsakira ho asem wo ka so e na ye wo be ka buru tire ana wo ba me ho a e be ti leto number all these things awurade be ba beto ni power pa ya de kasa ni akọ hwe Yohane suboni be kasa bo sakira ba dan wo se no so ahini na ban heaven ho asem na Yesu ko for the kan kwa be fa so be wura hem ti asema ya kan yi hwe kema 3 wo se wo yi na wo yi eni di odi for Isaiah e kan ne ho asem say obi ne atiem wasera so se bu nsiesie Awurade kwan mama na tempo tre Yohane suboni preach no ye say ho nkoma sa no oba tie me do be sase mbi so obi aye say ho nkoma ensa na wode ne nsam betudwa abokoya ma Yesu na ne nsam ne say mu nsiesie Yesu kwa because Awurade wo ba adiri mu ne no ba obi yiri krofo fasase wesu twega to mo mte ya no so asembe be wiase de bi mu nsiesie Awurade kwa ma me ya wutie me hyeso abrabo ene ba bo do kwa na me bra bia me ka me da me be studio so anya asore ho asam na me ka de zakira wo nsam dem enkan kira me se wo kwa asore wato nchen na nya asore fo na ekọ heaven e ya tere ne fo na ekọ wo ye mako panyi so no obi aka me bo ya ho asore sa esu punku ofo fa so te kwaya wo dia man fo fa so kokom asore aye national anthem bi de dawi ase asore Yesu baba sa asore fo no wa be fa o makwa sha asabe bada bi o Jesus o be factory ni fo ha me ho Pentecost ni ho Deeper Life ni ho Assemblies of God ni ho Roman ni ho Methodist ni ho e ya tere ni fo asafo ya so e mi aso de din no tu ye Roman Pope so ko to bosom wo be ko nsam jim wa sakra wa dene we are suffer so far for ire ni kokko enye wa suffer sam na de wo ko disam e dia duo no tite wudu no mu wo se no bibia wa hu mu sa wa tire ni dia san kon mu no o to no train o jakade mu ha ya ni bango jira Yesu ani mu ko ka se Yesu mi na na Yesu afọ mi na na mi tutu awon no ne no mi na na mi bompa o ti mi so na manfo nyina gu prayer camp no to gem na de suanyans sha God is no respecter of persons. The Oshisha and the Tenany Abrabo, that's all. Would you what? I would do only Pomobo. The Indians said they are sorry, some titles. Me a right reverend, why, Papa Tonchine, we know you didn't to say. Right reverend, why, will be by us a friend, Master Rasta Justice Columbus, SK Mr. Uso as an entity of Western. Where would they cry? A deep baby, no. Edi we nyine chi no upo jaman woni asore youth girls ro tempa wanyi mu obi amana ko yeto eto ante nti wudire se obi anguri ube breda che papa wi ase moni suma wate oso be tue obi akase de nyuma te e ko ya do yire fa so wonna mo ma fofo so be ma wotin san wi ba ejuma no yira bre nya sika no
said na ibi anase school he bi abehwe nkola anase said obu ntade bi ana bibi sa ana ko homa bi aba oba nso nya bi adi wo de nam ma fofo so de se sa oba na one obere ye se wa mu di mpa hin keke obeka no ebe ye buso di abeka no so manje na man se hunu ye ho ano suba boni na wie ye ne awie ye boni ye ugo na uta udua ntosi wafom ho ana ko ye ntosi na so pe a ka be bo ahemfa mane se ba ko hunu musuo wafom ho sha wiase wei Yankopon yi wiase se de wo be go bia be bia ba wa so sha wo de tia saba me toafo Yohane suboni ya hye ne ho nkomu se obek sren kwanje kwai no oba bokwa ma Yesu oba ma nipa sesi oba ma Yesu no ye hwe verse 4 wo se enso ya hye ne ho nkomu wo ye big man Yohane suboni ye kanipa ma wo mo heaven Yohane suboni ye number 1 Yesu zo bi anya kase enso no ti asami nanso tebea wo se Yohane suboni yi wo Yohane yi efra yoma ntoma yoma nwi ntoma ana enwoma aboso obo na sene na ne dress ye ode kanya mesebo yoma nwi ntoma ana yoma nwi aboso ne bi bo na sene na aduane so wodi ne wanya coat asai abota ya buso abokere ka so wachi ebi so as dress kama na yetete mission houses akira wo nkurase edi mia hodu dibone tiabo so ntubu ko bu samtem asofo de bebre de aye mission house to sofo ke dress he obi mpapo akora he be bo ho afode ne yato abre no eruade betua bi kapa wodi di amanfo di asori ne yema wo nyina achi no ibusa se ensori ahodo se ne postu beto watinya ati amna ati akra ba Yesu aduane de ba no agye edi entade to toba no ati se nyame na meka wo obi ama ne nkankero ba ya be ka so obi nkanti de oti no ye ne ni pusi wo mo pia bonten ko kanya me asema akra nsakra enuti na asafo ma ne hwe wo wodi nyame ma fofufu odi di aboro wa go se Yesu ko bu mu akonta se niema na asafo ma ne bre wo adwuma pe na wo ye ya nti wodi za sa wo je sa niema ti asami yo because obi abre yo ma nwi atade yesa bia sa bre ne ko tuni ho because look at some poti do sewa na sika fontade ho enwira ene tam kokko na ho so Yohane suboni ho na to bia ma na hye na ho na ema ne sika to bia ne adi esu gyere mu kanyamsam no ho kyere no so ne abre kanyamsam ti asami yo asofo che na ba bia no da de babo na nka na tade ko nya bi hye pe na bia ne ya wodi wo se ntutu me edi wura mu wo ntutu me o abebe tunu wo kwa Yohane suboni dimrika boro to no watete na taba no de so na mu hwe no hwie wo na ka ho odi we no ada hwe fried rice esi wani nsofo no fridge ni drinks ahodo asem ewuade ba ba ko ba tu ni power e bia bread on the gospel Paul ya bono ni ya todo tre faso no wa share on thing no bo bu faso no mo di nyame asam to ho mai wodi di we no ada se sia mani abre studio ha mani abre ko ne ba ni wura ne sia Yesu nche no aba Yesu ewuade kwan no asofo bi atete mission house o bodi di anoma deda o mo tete ho ewuade ba ba tu ni power Yesu na mkuro ni nkurase uko Luke chapter 8 ya Yesu na mkuro ni nkurase uko Matthew chapter 9 verse 31 hokwa Yesu na mkuro ni nkurase eno kasa odo bi control nkurase onko di sofo na ne bofu Bible school so bebre ko en tianiti no ko e ewuade baba betu ni power dedi e kasa bi akọ ewuade baba chebra wo bi bre still ya sa hu nkomo so tade onya bi se aduane onya bi ni so gusu preach gospel no mo sakra ma dwen adwuma na nani wo so o preach na come dina one dey fried rice bre no one ko to mo bag ya bre no one ko to aduane ya bre na di o nya bebe bi anu ache no o hwie wo e wo no so nya yi ne se o be yi wo because wo wa e ma kwan se bra be fa wo no ko ye so se o ko yi wo na wo wa ne be bu ni yi se no nya bi yi to nya kekere ya no ache bebe atete aka ho na wo wi bebe ne wo di da ejira nya me se mu ka na so fo mo so me so ya yan fo ka tu amre wo bu afu mi se wo de be ba be tu di power
Ate. Abraka da sore man na tia so dem won ye waja pade. Kristo dia. Ye mopo wa sendua man na busuani bia na wuda. Ye mo na sendua se won wuni akra. Yesu na bewu na odi atoto ano se ehwe akra. Odi ba men to aso. Hwe na sanda ba de me ka to pa no afa. Me pesa bi bia ma usia bontan. Concluding kurana se bi ni pa ho. Bebre ne kobo nsam jam. Bulan kurana se ho. Fa fam ko. Ensumu na ba fa atachebu no wo mpabo akuta na kura ho. Na bu yi clericals ni mu fam. Ni emura ho. Ko pa kra no mra. The point no no. Inga krom kwa na wan fa ban ko tu krom na ha kom de me dodo na me nyo bi hwebe. Yo, Ewurade beba. Verse 5. Ti assembly. What na Jerusalem for? Any Judea for nyina. Jerusalem for. What am ha for abutie me. Wo mu nyina. Every call Yohane nchan. Na wa ka mo bone. Aba wo bo wona asubonten Jordan. Hallelujah. Tie. Yohane suboni ni person. Wo bom free Jerusalem, any Judea. Enkro na mo tie me fi so no. Ede me ahodo abutie me fi. Ede ne nkuro no ahodo nyina so bo tenya me asem. We dimirika ne we nam ha. Wo bo nyina ba Yohane suboni nchan. Wo bo tibutu fo mo sugu Yesu se Yesu no won. We mo bo fa bo nchan. Boni we ni aye be akromfo awudifo nyi se yitubu. Wo bo ka mo boni kire Yesu. Se Yesu hu mo bo no mfo boni nchan. On be ka mo boni. Emma Yohane suboni bo mo su. Ibi so asem ba ko pe. So for no call horo. Dia na ne koyen. Judea for ni Jerusalem for ba Yohane suboni ho. Wo bo ka mo boni na Yohane suboni so bo mo su. That means wo bo ni abe pa bi sa church kwan. Mame, mi busa asem ba ko pese. So for na wo penetrate kwan. Odi for na wa telephone numbers. A different telephone numbers e bu phone so gwa nyambo. So for na wo trace no na me kwa sori we na me kwa sori we me kwa mpaibo we me kwa bia dia be na obuta ya odeko ha ebi pen kwaji o ne bi so ko pen sanchane en sanchane fo ne be brada che ti asem ni sa sori ya ko na sa so fo na ko ho odi fo na so pen tira kwa no sanchane ni nti na wo kwa mame ya bi sra wu ade se wo hu mo bo Ami fa ko ba bu na me kire wade bi. To fo bi wo temu e be wiase. Awu eja so be wiase. Awu no me ni osala e be wiase. Ento ba jan sanwe. E ja tutu sabi. O ba ja wiase ntade bonne dwamantam no se. O ba ja no penti ni ti etibi asa comfort basa bi no. O ba ja e dimrike ko Yohane suboni ho pa chaw se. Yohane suboni fo mboni. Yesu fo mboni nchaw. E Yohane suboni nas. Igusa so ko so for na so dia so na ko kan u be kwa bro chire nti wanya be sama me bo a so for office na dan immigration office me bo a u ko ere wo so for no wanya miracles wanya aka nchira me bo a me be chira wa dia bi o ba bu nu ti ya sama ya kan yi ke Matthew chapter 12 ni ya hwe se Yesu ni pre ene se o butan ne se u de o mpan kwanji o wo sakra wa dwum Yesu abewu ama wasem ne papa Hebra Yesu abebre power se unti that was in some net tefa nsem no wura no tiem o ka se nyankopon ye kwase awo ne wasoma ne doba na bewu che wonim die wiase aba o wonim die da ho wonim die ni pekosia ana wasi Yesu mfu Amerika mesi nipa nam no ngu manipa banyansani bi ho a wonfa Yesu bo nyane ne krankwa ti asem ni ye because oko Hebrews chapter 9 verse 22 was in kabia ya sabi ni na no dibo datia sabi amra no tie ne se mo je fi bu ama boni fafure so ma Nyankopon so di kan to me di bonye ni bia wo Genesis chapter 3 and Romans chapter 3 verse 23 so was na o bi na Nyankopon ni mo nyama bo mo because o ma ye boni ti boni ni nti nyame ni mo nyama fi ni pa so ti maami yi se nka wo penyamie ni monyam no a enke nye nsenkyera ni pe o no asa wo besere Yesu so fa bo ne nchawo no wa tam ye firi ho wo di diu kuna tam so na masofo so wo masofo na ke na be so kire ke kwa ya bu ku nam so
Asabe badabio e mema no so mo wi mema ni binom be ma kwabra me hwe wonam ma foforo so ye be bu fia mo wode woni owuo ntabu de aka ka be fa nyansa abata wo yere ho wo dwane ado kran kwa be fa Yesu ate wo yere to kama so nam ma foforo so ewuade be ba batu ni power kamia ese mo de hwe bo ma foforo so ma Hebrews 9:22 enti se Yesu abesu anan Yankopon tumi abone fo nyina this moja obi di boni asante mam obi di boni ase we de boni e we de ji so twa moja ji so twa dwan asante fo bonim sa mamre enti se moja bia nhia mu a boni fa fere so ma tie ne ye enti Yesu ni Yankopon de be si ho se nipa wo kuna mayen ye bona semia mamayen moja na wo hye go semia no so ti asem ni se wo tidi a ahoho boni Ujidi na uka bone chere dane firi ho a we kromfo we tutu ni wunyinsa yutugu minister to shebi wo pompe wo no fo ahe o menase ama wo kon akaketua bi tese obi a wo so trata wo de kwaya afa so wo de wani achi wanim ene wo penti ho aye hwe sanu krofo na o yaka hwe enkrofo aware a wo toso ke obi kuna wate no ke suba bone a wo timu no wo sra de sesi aso on fa bone ncho de becho mo tane ba be ho that's on pe we now to suba we bunyana na musanchira ne so a wo be pre papa Judah fo e Jerusalem fo wo bu dimirike tesi Yohane suboni o mo kan bo ne dindinde sre Yesu se Yesu hu o mo bon fo bo ne ncho bi busa se wo bia na wonam nsori mu a wo pe ka bi na wo pako anaburo ti kwan na me busa man fo se ntisa America no enti wo ko bia no wa heaven ana what is America to heaven ana so from America ba na ya se wo ti wiem already woni pomobo papa so me wi ase japade ni nyina wo da safa wo bewu ba me nkoma wa yefa ko do ba mi so wai sha anim to fo pa bobo ni wa yefa ma fi ga se wai apofo je ni wai awuade baba wo di amanfo bu wo ni pa me nfa sua di ha ya se ka su ko beri so ma ba eso wa gabe wa kapo se wa de fa da so ni pa be sua di ote ni je ni pa ni wa de na ya bi yo papa bi busa o se si asa wo ko firi wo sa wo be ko ni unim Yesu apatase na unim eni ekrom ha ba ho do wo ha ya unim ba ni nyina na ko mako enim bia telephone number ahomachi na udi achi wo ko Isaiah chapter 5 verse 11 ya o so wonue wona osora no patututu edi nsachi Yankopon to bi ho mo na mo so bo bia apatase ma no Habakkuk chapter 2 verse 15 mo so mo no me da ho ewuade baba ti asabni yo so be ka boni atre Yesu adam Yesu ho kan na bi wodo boni be to wat wodi mo ja be trafo ma wona se won pene wasi wanan yo ahwe mo ja na bu ama wo na sa wo sin na mire wo mfa mo ja na nya adwuma de wo pene abaye de a obi anka wo hwe go on and do it no was say wodi mo ja na be trafo asama e ba na jiw for dida for no eni Jerusalem for no hunu ye no obu duplicate si Yohane se Yohane Yesu no wai ade kina ele ye kai boni ntra no no hu ye mo bon fe boni ntan wo da me be ka afa so abufuo bi ba ya Yohane suboni ya bia so akere wo mo no mu duplicate pa nkwaje akira pai mama ya na papa ye ba na wo pe no aso demo ya jojo miracles me ye me peloton number na so da ye bi na be ka akira so fo se be ye o mu a me pa bro kire visa school bi ne person family na me go hu so family na bompa ya gu before no so one time obi ba me ncha so fo me trata yi e dey be nya bro say e hwan ne pe na trata ya sei ti me ameti ha me bompa ya mu trata so se guade hu ni pa mobo me ya trata so fo me ya trata so fo Yankopon ka kire se nko wiase nyina nko preach ntira nko bompa ya ma trata je ta so bi so ba ya o so fa pen ya ko transa ya sofo bompa egu pen na me mo fam suba bi free mi sonko pen woni ma den sakra ko ne kuta pen no ho aso ne fit satan den ka sofo bi die tira di pen me mu apantre o ko aka pen he han kati fum ba we ti tira ho ba we wura ha asofo furu bi o be ya say this time ewurade beba e bino mu ye fake ewurade be yi o ma pie one time ti asabni mi busa o san santrane na wo pe ana se wo pe he me na ko
What Yesu atonchen usubanye na pensa nkyerane yenko Bible me nkyere wade bi Matthew chapter 12 verse 38-39 Matthew 12 mesida koji se kumi to ha wo pam me ha meko hwe me usika na me pe wo kwaje that wo ba bi abeko ye busa o sahi fa na wu abeko a obeka se na nanim popa wo nim ba bi abeko wo te se na ya do susum ne mo ye srawo ye do se bia ni die ma wo bi busa asem ba ko pe na na se wo da to a se wali kagu so a wo ba pie hene fa wo da ye wo so da ye ti mo na kro ya na mo kire se wo ni mo wu a fenna ni pa bia ne da mpa so na di pa na pie ne nam ana friend se wo so da ye ti se sia ba bia wo ne nam no se ni pa ne nam no dia ne ye de ko safo mo a ni pa na be ne nam ko pie he fa na wa hwa be ka se ne kire se wa yira no wa for kai ko pase ya buza sa wo kwa wo se ne kire se kuma so kwa wo ni ba bia wo ko no kire se wa yira no check the time won't be fancy subon kasa mi wu am ko heaven yesu bia mi wu am ko heaven because yesu ase wakantira bi sabe sakra madwe masakra ba suagu no so aka me bon nya kira no madane afiri ho man koya biem ma ton sa afra na fa me se me wura ne ma denkwa ma natra na komam be se me nkomo ne hu biem ti me som yesu okronkron akomam tenene mu ani abrabo kronkron me kokom na bon temafuo madwaye ba bia no ahonim pa ana me de som awurade a papa se samre wuntimi nka bi na wunim se wo ko yesu nchai pa dia wakachi ya dache wa ha ba kwasia I'm telling you wakasa do sabe su wakacho se wadi kwasia sem wo wachi na bra mamma ya na me bra ni swa ti ya sema ya kanu yi ka be kire wade bi wo wachi se sia ke Matthew chapter 12 verse 38 wo say mama na mo san sentrani wa bra mo sakra yotie o se na twa for the Pharisee no mu binom ana twa for the Pharisee no mu bi ebu ase Yesu se ase no se twa for ye pese ye hunu sentrani bi fi wo Yesu onye trofo di for ke hede o tra wo mo just 39 o se no obu ase wo mo sai enne ma boni for ne wa sai for he sentrani o su kulesum na prayer camp wasu kula di sika to pe kromfo ba no wi sika no so na prayer camp nema war senfo be me wanja wo yira ko fa ba fofo wasaya ware oba wanja wo kuna ko fa be ma fofo wasaya ware wonam bu fi wo kuna ti fa be ma fofo wo fa fi wo yira ti fa be ma fofo enema war senfo wo bo jamanti potem wo bo jamaya nsi yi a so be yifo die Yesu kam enema war say for her century die was na won ma enema awa abonefo ene awar say for her century was na so won ma won century bia die odi for Yona century no Yona koda bonsuam 3 days obi abonten no o sakrai o da bonsuam sakrai mame de bonsuam bia akose chamanie bia wo sema ntu peso ba sakrai usamanie mustel wakuma tintete umbazo basakra wona ba so so pensa nkyerani wose kodwo na ho no nkyera wo kwa fa so sakra ti asema ya kane yo na babi wo kwa de Yesu sori ja wo pe me kwa sempa Mark chapter 8 Yesu sori ja wo ko yi abafo gu Yesu so atutu fo bu no so awar sai fo bu no so entokwape fo bu no so obo bo dua gu no so obo wiase ntade akeka no penti ya no ya puntu ya so aketo akosra se bu awo ya to mpane obo nya gu Yesu so ejamamo fo gu Yesu so obo mo wi nsan gu Yesu so obo mo mu wi obo masturbation obo nya gu ya obi ya pensenkyere ni Yesu ye hwe Mark chapter 8 bi be bompa yi se si afa no mako itrewa de bia mo ni aba bo so ate e double by Yohane suboni nche be pa bi sakra wo be so fa so so mu wachi ba bi o mu wo meko to bo sufre Yesu so Yohane nche o mo nkwa de kwai wo bi busa se wonna ma sori mu de na ape wo ti ko mu de na ape papa wo be wo nche wo be ko Mark asampati nwote Mark chapter 8 verse 11 to 13 be trewa de bi wo se ana Pharisee for no everybody mo fiti ase ebisebisa no ensam ahwehwe an nkyɛn sɛnkyerɛ ne a efiri soro de so no hwɛn ye be try so for na yeso abena die verse 12
was in Yesu Guahum in whom Ekase. I'm dying a number and journey was in the crap, Miss Summer said. One ma and number is and was no doubt. Equatra could do a bio equation January. Papa and Mammy, who basically used to soldier home. It was super out the person journey. A Sabbath, they can't hatch on your bumpire court. They can't hatch on your bumpire. The assembly, John Matthew chapter 3. Matthew 3. Matthew chapter 3. The idea be, maybe your hand is money a Kenyam Samuel. Verse 7. Was it who for a 6 for? And it's a dicky for no moving, the said, war by a subono. Was he almost saying, Hutiama? Why? I don't tell him, say, Munani and Bufua, Evan. The do be see her. And go for Yaduman out just and the metro of Bufo, Yabuyasan. A Bufo be very assay. The pebble say, when I made the Toja Guriasi, a sabonifo. The Asama can eat. And now me come to you soon what? Me don't suffer Sabrina soon time. Because I do to be heavy arno. Why not? A ruddy home about Omi Empire, Ruddy other was set. You saw the Munyam day. So no more to move to me so do some brain. Or crab your fire be a Humo General. The one for dear, a summer book I be a man. Maniansa, Munyam never found in a clanqua. But there was so tear me way to demon. Assolé, assolé. Ça passe à vous, ça Audio Jungle.